Ka secondary school living certificate SSLC exam arja around ru. Wapan man nag embos sedang next ngi dewa wan yaleh. Da sopa praja nyas pak kan dewa lengut ikana naki cija kan dispa leo sandali school human kam ki affiliated wa ki non affiliated school. Nin snem gi yaleh da em gin ruhau le jan dus pak praho arngut. Ibu mut wa Duna dekat soja pras pak praho kondengut. Nemo Duna da arau le poin lepo %. Hau ni snem gi cerang da em arpau ja arpa cepangut gi yaleh. Karwa kin thai da em gi arau praja sans pak praho lengut. Ki yaleh kam gi private da em gi spak bau songut. Ki non regular tos pak kan dewa sangut. Ki yaleh improvement sangut. Karwa ki yaleh compartmental one rus pak songut. Ki thau tho exam hau ro gi gejala da em gi cispa nya hau gi teli. Hau yo ulai pej hagi kat tu kat ni ki thau peman exam hajwai. De chem momon go ulai pej laranti. Dewa wan lang ki bagi pagi kena yo ulai MNC ni ki kon gi ti chwa sedang tho exam. Kamu pun kemu wa ke SSLC exam. Daukut ka kat witri ke Februari arja around ru.